Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberi kita kesihatan badan dan kesihatan fikiran sehingga kita dapat nonton video saya ini. Video channel saya Rahmat Irawadi. Jangan lupa di subscribe dan di like. Ya, salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al sahabat sekalian. Kata-kata kemuliaan saya kepada rakan-rakan di Nagro Aceh Darussalam, pada alim ulama di Nagro Aceh, Bansigom Aceh. Ulun nak himbau bacut ke rakan-rakan Bandung yang pegat video yang hana kangkon. Jadi niba uranya support yang berbahagianya. Lun akan komentari sebuah video yang berjudul TikTok Aceh Urang Inong pegat video porno. Jadi ni bak support uranya. Lun bahas tentang masalah video Sinong Aceh. Kepui apa pegat video yang pemandai Aceh. Hai depu urang Jawa, depu bahasa Aceh. Malay gak-gak mentang. Benar tepu hai nong. Benar kata tepu ika. Biar sagai-sagai lagi nyan. Lun ingat ke awak mandum yang pegat-pegat video yang hana kangkon ber jamban. Jadi yang video-video pegat-pegat lagi nyan, tolong nak hapus. Dihapus ber. Dihapus. Nak kedele video lon, jangan lupa di subscribe atau di like dan komentari video ini. Nak kedele ni bak support uro yang berbahagianya. Bila kata-kata lon salah, tolong tipu maaf. Sebabnya demi kebaikan, demi yang keget. Nyamban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.